Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Balai mo ke NPP kaduk brio katne banyo nongkren ong ka VPP. Unong aktin ka VPP ba batskem marbo ula ong. Balai mo ke NPP kaduk brio katne banyo nongkren. Haga jakaban mi kinongkren mi penban na kinong thok bat ki bom don bor snguthu. Haba penkesan halor kate ke jingtho jong u haka Facebook uba batskem ula ong. Uba penyai sing sim udai uba ong baka VPP kadai ka timbi jong ka TMC. Kumno umle rany ban penmi kum kane ka jingkren haba ka TMC ke kersyanya ke NPP ukenno penban ya ka VPP. Uba si ombon W Shela hana bayaki reservation policy ka VPP sayo kam kidkar hamekalia bat basadu kam ki khasi wat ki knai hakliru kim ngej yekum kane kania thok laban rap susu uneu nong aktin ka VPP. Haba kedau pat halor ke jingken tho jong usembut menteri ramba kancela uba Preston Tonsong uba labu jingkeli kat notli ki surok bat hospital ki MLA VPP kelathau surok bat hospital kadai ke kamram jong uba Preston banchna surok namar udai PWD minister bat ke kamram ke kong Amprin banchna hospital namar kadai ke health minister ong uba marbo. Hakabede bi ke jingken tho ba uba aden uyaki muda klem seiso uneu no aktin ka VPP ula ong ka jinghisha kalong bahadin bayaki iba arden ikong Amprin ilong menteri oban affairs hausnem arjar khatsan ilap ihap ban pensange ika building by law syabar ka municipal area henry day ikong Amprin baklemle ba dia saj bha hakut bakakut ka shim yakarai bahab ban pentrikam yaka by law syabar ka municipal area ladaya saj bha mai ka jaka bomdai ha municipal area kila ban like na ka building by law kini ki NPP kidi ki riu khawai kim nut ban priang yaka jingkhot iba arden ban ya tai markmat yaka kamuda ngakerpat yaka NPP ban sei daki weipat kinongkren ki bakhambet da pidon balai phim ya penmi lem da kito ki intellectual nohikai badon haka party ban keren election lapen kon uba marbo.